lagi wenten medura ramo sak nyakitin nyamuk lah. Iring. Beriki. Aduh tulung. Kini nyamuk ning apa? Ternyata irarung ngajak busan dong. Aduh Meratu kisidang ibu do. Bos baru busan aja menceki ning sebuah mati nga. Aduh nih nyamuk suruh laku be mulai nih doru. Aduh kal kene ku mendiang ratu. Ratu bertaruh do kene lah nyamuk mati. Main nyamuk mengejar. Ada Nyamuk banyak mengejar main kene ada nak mati. Ponge yo aduh ponge. Yo sing ponge nih nanti. Ki ngawaki. Nenek ponge nih. Aduh pedalam nyamuk. Ngiring kerambo banyak di diang sareng sampe. Kadena besi mati. Aduh dua. Kembar bangke nih. Aduh. Kembar bangke nih itu hebat. Suku warga berperan nih. Kayak nih ngerekam mau nih tuh. Aduh. Beriki. Dalam bojok das ketes. Aduh. Marubusan. Aduh. Sami beli. Aduh nggak mati jika. Aduh. Ayam tukang borong milu main ayam. Aduhnya mengenai sanggah bailaku. Nangkil Pangman, ngalegai Pangman. Kalau gak di tiang majang ngering penonton sarang sami, Bangda sarang sami melinggi. Ring penabuh dari yang pendumun diko, jadi penonton lagi dumun. Aduh sing liat tekonen deh. Nurame gini. Mati tim sukses cang. Aget sing kalangci mati ngap. Kang Wangki maro kadi stres again. Nedo kene nyaman rago nedo nedo. Rumah jangi puan mati sombong sing kodak ben. Tadi bisa Dengokin ke mau kaso abang takunin cangsin. Nah mati. Nama lu konyang baru kramo. Adab-adaban kramo sareng sami. Wah serem cicing itu. Nyorot
Nih pusing tawang pejalan hidup di manusia dik tangkah di jalan yang orang ibu sakti sing karwan sakti mati bisa ada nak aduh sing karwan seger mekelo bisa seger Artin maksud si di jaga di mercopado sing ada lebo sakti sing ada kenapa geng-geng kekuasaan ide sang yang wenang ide sang yang duduh sang yang sangkan paraning dumadi ane ngawi hidup di manusia kaya ngelepas pejalan matin di manusia saja tuh gitu sangkala jai bu geng-geng do nyeni ragung ulah laku maro man lajah bedik lah timpale bakat jagur do kadena nengil sing bani bisa maniulian nengil yang raksa jiwa nih kira dini itu tole luwung bumi di Kediri tepu cido sang Prabu ikan saja kewalau ada masih damu kena kebiakaran ada masih banyak kecerdasan ini kengken yasan Indonesia sang Prabu yasang bumi ini kadi rasa sedina-dina ngeyasang bumi di Kediri bang sing uju-uju iraga nyal melihangan madani do betaro iraga bu bakti kene do betaro bener pelihang bakat betaro nih carojani dengan lenan lantas iyo iwaluna teng dirah aning ranang segitu pelihang bakat iwaluna teng dirah ide nyungsung kawisesan ide yang betari betaro pinaka dewata betari pinaka sakti bener ane sakti ini sungsung aja iwaluna teng man penugrahan samo-samo ngomong panugrahan betaro iya lu sama-sama man penuh ramadara ngucap waluna dong mati anak sing labli aning sing ane mati masih mulo gedes mati sing mati oh gitu sangkala di Bali liu agat masuk sini ulung tabrakan di jalan nganti lung agat ya lung berod ya agat ya berod ada nak tabrakan nganti lumpuh agat masih ya lumpuh sing mati di subuh mati tabrakan bin satu gitu agat iya mati sing kegelo-gelo nah di Bali mulu lebih anak Cerojani rago konyangan kini nyamoto Cerojani na pupalpang tawang sekan geng-geng kawi walung nato cak ada tuh jani tuh terus lah tugas cang bespa le liain kuencang ciuling Banyarwani ngatak main kaget ado liak nyebrang yang ditanggul cing lah urusan binjok kaget ado liak sepanan kepeken
Inggih nawagan di tiang majang ring semedon di tiang sareng sami. Turun tiang madu lurayang di tiang adongan pangastung karapan jadi umat. Kawit di tiang pengundangan ring rahina ni mangkir di kiri jagat tangun di gede. Om Swastiastu. Bagi rawak di tiang jero mangku sani dah sucian di tiang sani wedan di kiri tangun di gede. Semedon di tiang sareng sami para polisi di tiang kiri tangun di gede. Para nyaman di tiang, para masyarakat semedon sareng sami. Sana wenten riki widangan tangun di gede, sana wenten riki widangan ring jagat tangun di. Tegal mengkop Praban. Tekedang sana wenten ring mamang. Megati. Dangin duka dau duka. Sana uning sastra pengeliakan. Pengeliakan benbeli. Pengeliakan ben keturunan. Hadir rasa pengeliakan nunah sering itu yang betari. Yen sampun ngiwo pejalan di dani, yen sampun singsal pemargin di dani di tiang saya ke undang di dani. Mai liya. Niki sampun wedan watang-watangan niki ring jagat tangon didi. Pangton nirdo di dani bisa ngeliat. Pangton nirdo di dani. Sakti ngendih lelintih akan. Yen angin di dani nyakitin anak tenggelah beli. Yen angin di dani nyakitin nyamuk bisa. Mai libu. Iki sampun wenten wadangan kekali. Mungkin saktin semedon di tiang minap saneriki wenten meduwe ramo sakti ngeliat minap meduwe ramo ngendih sastra pengliakan dan kayun watang di tiang pengayah hidup betara sadewenda riki melingih ring kayangan jagat tangon di gede waktan di kapuk di tiang sakit Panjerwani di tiang dados bidonin mai liak sejebak jagat tangon didi. Pandan bocor idani sakti riri kian sastra pengelihan angin di dani lantas nyakitin anak sing lapli angin di dani lantas nyakitin nyamuk gelah iri Ian master iri diken pedelekan angin mato tulung kesaktian dani angin mato tulung kuwisesa dani. Dekedang liak di Prabuan, dekedang liak di Kramidun, dekedang liak di Megati. Mai liuk. Seperti yang serang sami wadah saponika di tiang sedang ngatur raya-rayaan dan kalau pengundangan kada mangkin ya di tiang yang wadah di melaksana di tiang ngatur angga geus 60 kamu banyak di tiang sarengin je bos sarengin ngap kene gumine ngap tuh sekali Ya lepas tu. nih Papa no Widi paling ale Widi main saya datang main jalan tuh aduh liak pesta bangke mar misi pesta misi pes mar jadi kini Cina jabo matang jai candok
Una mau si lagu sinawang undu nih. Jani dangkel Gusti Pati belin-belin rago dijo beli punto aja beli kartalo. Ditangkir karang kepatian. Bener. Uningang jakati dini di kediri Suruh becek banyak lapik. sing idang irago nangkepin Bener. kengking jakati rago wak manusia mata. Uningang kena nego si Pati. Bener. Lalalala.